Бандеровцы! Хуль молчим! Бандеровцы! Хуль молчим! Tembakan pasukan Rusia memaksa prajurit Ukraina untuk menyerah. Sebelum ditembaki, pasukan Rusia telah memberi tawaran untuk musuh mengangkat tangan. Proses negosiasi berlangsung dari dalam parit masing-masing. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 22 Maret 2023. Kami telah menyerangmu, sekarang giliranmu, kata seorang pasukan Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia sedang bernegosiasi dengan parit tetangga tempat prajurit Ukraina bercokol. Tak ada tembakan balasan dari prajurit Ukraina. Di akhir rekaman tak ditunjukkan pula satupun prajurit Kiev keluar parit. Militer Rusia bahkan mengklaim langsung menyerbu parit Ukraina tersebut. Да ну нахуй, косой, сука! Ой, извини, это не тебе. Мичура, тут я хохлов провоцирую на разговор, они по мне из логов хуярят. Я это сейчас на видео, кстати, снимаю. Я, короче, из окопа на них выебываюсь, что они косые. Они по мне из подствольника стреляют, а я еще на видео это снимаю. Недолеты, блядь. Давай попробуй еще раз. Да ну нахуй, что, все что ли? Давай-ка чуть-чуть. Одиночные? Давай. Да, на, подержи. Дай чуть-чуть. Взбодришь. Ку-ку. Ваш дорогой тезка, вон там, метров 120, хохлы. Опа! Ага, вон там со стороны поля то хуесос какой-то сидит у них. Вон там. Короче, обстановка такая, господа. Вот, смотрите. Да, наблюдаю. Огонь. Вон там, короче, с левой стороны у них наблюдатель. Чуть правее пулеметный расчет тяжелого пулемета и пехота, человек 3-4. А с правой стороны посадки, вон стой, там у них пулеметный расчет немножко из посадки в поле. Вот. Ну, сейчас будет стрелять наш миномет. О, выход. Так. Ты куда-то хоть пойми, куда поедет. Ну ладно. Ладно, господа, сейчас я чуть попозже сделаю видео, а то буду батарейку экономить. Rusia melaporkan secara total 403 pesawat Ukraina, 224 helikopter, 3.528 UAV, 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 920 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 167.490 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 392